re tlhokofalla ke banna o tlhokofalla 21 ka 22 23 ba ntse ba tlhokofalla but the same letsatsi le le 1 Amen. Hi man, hi man, hi. Kosa seslwini kosa idalwa. Ibona abantu besifazane balalene phezulu. Gobane ka obane lena le kena dikereke tse different tse le sa batleng go batla mo thuso e leng teng bana ba go gae a o sikella ka wena haholo ka obane ku wena no tshwanetse o re jara ditoro tsa ka ke ntse ke le botsa tsona metla ena ke bona ngaphatha ngikukhiphe ngaphandle kwengceke ubamkhulu wena kalunganga bosisi ubamkhulu wena uyena oqala ukwenza yonke lento uyena wafaka abantu omncane benimoya omubi nje ukuthi ungibonise Nkosi yami ukuthi ngizoba lapha ngani Jehova namandla ngoba anginawo amandla osokuzenzela uNkulunkulu olithemba ngaphandle kwakho Jehova uphuma ngawenu ku is uyabona umuntu mayengagulanga avela asuke nje avela sakazeke phansi okukanye omunye kusethule isiphandle uyabona inyongo iyangena emadlozini inyongo baleke kakhulu inyongo umuntu enganicuya enibulala eniqede ngenyongo nje ukuthi benikade nenza umsebenzi ngenyongo Hallelujah, oh Senata, Sekenya, oh Joko ya ho ebo bebe, Joko ya ho ebo bebe, Ekhato lola, dumelo rona ketebe, dumelo. Nyakalo ge efumane, nyakalo ge efumane, silenya amo dira hona di kalane dira hona di kana hone kesole seke ore hona kenelane ore hona kenelane kesepele ho moyetira akhatale moyetira akhatale ofeja kemo efela rodusi joane efela la que dilo range la que dilo oteko la camosa que me fuswana akere que me fuswana batho ba baholo ke rata le ba batho ba baholo gore le re bitse today re di street journal so ntho tlo etsalang mona ke tlo batla go fela ke qale ke le introduce a ke sebe ke buile sefane sa lona hantle batho ba baholo le family ya ditlhare ke ha ditlhare mona
ke bitsitse sefane sa lona hantle okay ha ona bothata batho ba baholo so ke le utlwile mo le mo emailing batho ba baholo ne le ngolletse le re hantlantle hona le bothata bo hlaileng la re le kopa ho bane le mo profeta wa Street Journal ka ngaka ya Street Journal so Gok Nomvula mona ke sebetsa lena batho ba baholo ne ke itse pele ke qale ke introduce ka montle ke tlo kgona ho tla ka mohare so Gok Nomvula ke sebetsa lena ke mang profeta wa rona hape ke ngaka ya SNVA ke sebetsa batho ba SNVA nna mona mo Street Journal so batho ba baholo ntho etsalang mona ke tlile lena se ka hane le re kopile so ke tlo kopa o moholo wa lona wa family a qale a bua re lona hantlantle le family ya mang le re wa ile re bitsitse tsatsing la ka jeno hore Goka gone o utlwa moholo wa bona o mong le mong batho ba baholo mong le mong ho lona hena o rena re family ya ga Thulare ba ga Thulare ke ba ga bo papa re le biditse go bane re na le mathata motho mo bontate ba rena ga re le itere re bana ba motho ge re le yana re tlhokofalla ke banna o tlhokofalla 21 ka 22 23 ba ntse ba tlhokofalla but the same letsatsi le le 1 okay batho ba baholo kopa we understand le di-viewers tsa Street Journal understand le bana ba motho se ka halele so batho ba baholo ke a tshepa gore le mametse gore mona bo mama ke bana ba motho and ba re banna ba bona ba hlokafetse ka matsatsi a tshwanang same month le ka same date but ntho e hlagawaneng ke di-years o itse kwa 2022 o hlokafetse 2022 2023 2024 ka di same month le di same date banna ba lona ba hlokafelletse di-years hantse kore di se o hlokafala wa ona wa osona next year o hlokafala wa monna ona last year o hlokafetse o wa okay so ntho ke batlang o itseba he batho ba baholo se ka ba hlokafetse neng kante banna ba lona ka di 12 tsa February ka di 12 kaofela ke di 12 February batho ba baholo di wa tsela ba tlola 12 ka February ya no botsotse le rene ka fushana le gore banna ba rena ba jake eng ka mo gae ka mo le ba hlokafala ba kula ho etsela eng a ba ko tsofala ba aba etse next gore ba dora bana fela ba ile ba ile botsotse a tsara se da ba re le gore na go gore le re nyakele re motho le re a tla re thusa nna botsotse na se so sa se seneng ka mo motseng ke eng ka se tla ga se tswa se le kae ba bona ya tla re sena go sena go sa ga re ka nna re sena re bolo gore bo re bona re sa re emi kae bona ga batho ba baholo a tlo bona re makeje re lebetse monna wa ka wi ga ke sa sister wa ka monna ka wi ga sa re sister wa ka monna ka wi wa bona le wena wa ha o last born ba latelana so ba latelana ya re tsena ba jakeng a re ne ka re tsebana se so sa keng ka mo motseng ka mo ona ntwe ke ka mo motseng ke ya bo re lebiditse so ona go mo tla le re bontsha so mo hantlantle ke hamang batho ba o laskis ke go gae ke family house ke family house ke mama le papa wa okay batho ba baholo gogo ke a tshepa go mametse Gok Nomvula ke ba bo mama ska balla angasi ukuthi ba madoda wabo ashona ngokulandelana 2022 23 2024 and the same date nge-12 zika February but different years ngisacala ningiqalele iculo kwenzakalani kahle kahle kodwa ke sengizwile bengicela nihlabeleni khona ngisafuna ukubona ise ki utlwile Jesu aumbisa
Ngilapha Nkosi ukuthi uzongikhanyisela ukuthi kwenzakalani phakathi kwaleli khaya. uNkulunkulu onamandla, yiba nalabantwana njengamanje. Ngicela wena Nkosi yami ungikhanyisele ngoba ngaphandle kwakho akukho engingakwenza. uNkulunkulu yiba nami njengamanje ke ukuthi ungibonise Nkosi yami ukuthi ngizoba lapha ngani Jehova onamandla ngoba anginawo amandla Nkosi okuzenzela. uNkulunkulu olithemba ngaphandle kwakho Jehova manisolumleyo. Ngicela wona ke Nkosi yami ungikhanyisele njengamanje naba abantwana bakho Nkosi yami. Ngibabika kuwe Jehova onamandla. Wena Nkosi yami uzongilekelela Nkosi ukuthi ngikwazi Nkosi yami ukubasiza enkingeni ababhekene nayo njengamanje. Ningahlabelela. ukuthi ngibasize ngiyena abadekene nayo Jehova namandla. Ngiyacela Nkosi nezidalwa zabo ukuthi zibe nathi ingene nathi. Ngicela wena Nkosi manje ukuthi uqale ngami umsebenzi sonke Nkosi ngizokwenza kube impumelelo. Amen. Abayeni benu hayi ukuthi kwenzakaleni kubo, kodwa into eyenzakalile ngibona isandla somuntu. Ngibona abantu besifazana abahlangene ngamagama enu, kodwa manje lento esiphetha phakade Nkosi yaphakade Nkosi yaZulu. Hayi amen. Hayi man, hayi man, Nkosi yasesilwini Nkosi edalwa. Hayi ngibona abantu besifazane bahlalene phezulu khona phakathi kwegceke. Nkosi yami namandla. Uphi mama wenu? Mama wethu ushone. Hayi mani, lento yaqala kusekhona umama wenu. Laba abantu besifazana abahlangene kahle kahle abathanda umama wenu. Bebengathanda umama wenu kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni. Suwela umama wenu ekhona kahle kahle ukuganga kukhona la ekhaya. Amen. Bapho dadewabo baka mama wenu. Abanye abasaphila, abanye basaphila. Khona abanye. Khona lo mdala. Uyena ophilayo. Uphi? Ukhona. Hey! Ay!
hayi engathi ngiyathatha lo mamkhulu wenu ngimthatha ngimkhiphe ngaphandle kwegceke Nkosi yasesilwini esibantu saphakade hayi engathi ngiyamthatha ngimkhiphe ngaphandle kwegceke ubamkhulu wena akalunganga bosisi ubamkhulu wenu yena oqala ukwenza yonke lento uyena wafaka abanye omamncane benu moyo omubi wokuthi kuchithwe lo ma wenu umama wenu bewumuntu obenenhlahla lapha phakathi kwekhaya umama yenu uyena obelotsholiwe kodwa wagcina engagananga ngenxa yalabo bantu besifazana abangodade wabo lento yaze yawelela kini ukhona umuntu olotsholiwe phakathi kwenu Thina sonke sinotsholiwe sonke sishadile bashonile bonke amadoda wethu nokuthi badle yini asasi abayeni benu babulewe abayeni benu abahambanga ngendlela efanele ngibona kulala isidumbu phakathi kwekhaya unyaka nonyaka yebo kuyashona kuyafikwa la ekhaya and abantu bakhona baguli inkulunkulu Nkosi emasabatha Nkosi edalo Nkosi yasesilwini hayibo yebo hey kuzomela ngintholele intambo ngithenge iwuli iwule yellow newule bomvu newule green kodwa lokho ngizokwenza ngaphandle kwamakhamera kuzomela ngiqinise ngoba umuntu owenza lento khona phakathi kwekhaya umuntu osemndenini uyena lo mamkhulu wenu uyena umuntu oyinyoka embi kube kuya ngami ngabe ngikhipha ngaphandle kodwa ke ngoba kuthiwe ezomndeni ayingenwa ayikho nami into engayenza kodwa lento kuzomela nilungise nisukumele nimgade lo mama lo and kuzomela ukuthi ngizoqinisa leli gceke ningizwa kahle ngaphandle kwamakhamera kuzomela ngibuye ngizoqinisa igceke nani ngiqinisa ifayida abahambanga ngendlela right abayeni beni Hi man. nekhumbula ngintshela ke le botsa gore ke a lora ke lora ntate mogolo le koko ba mpontsha gore go na le ntho e tsagalang mo gare ga motse lena a sanka letleleng gole bana ba go gae media ke ye ya bua gona no ne lenka nkatla nna ha ke nke gantle ka motlogo go ba le ka ba lena le kena dikereke tse different tse le sa batleng go batla mo thuso e leng teng bana ba go gae a o sikella ka wena haholo ka o bane ku wena no tshwanetse o re jara ditoro tsa ka ke ntse ke le botsa tsona metlaena ke bona mkoko kiole ke bona ntate mogolo le sa believe gore go etsagalang ka banna ba rena le metse ya rena hona ya non re kenetse ke sera ka gare ga motse so wena motho molone wa bontsha ke a bontshwa ngwana go gae ke a bontshwa gantle ke a ba lora bontate mogolo le bokoko ke bale ba mpontsha gore emang ka maoto hobane ntho e a se ntho ya modimo a e ratileng gore banna ba lena gore ba robale ga gona gore monna re ka losa banna re le bana ba botho re le itireng ke bontshiwa gantle bontate mogolo ba re ba botse hobane ba bang ke ba kereki ba bang ke ba eng a zanka batle bang gole ba re ga ke nke gantle mo tlhogong le ka ra leboga ge le gore yano kore re tlo go re butsu matlho ka jeno ka ba lena re be re sa tshepe selo gore motho wa re wa re botsa re sa itshepe le selo ya kore rena ka re kare ke dilo tše kore tša go bapala yana mara ka jeno kore re a leboga ge re bona yato kore yato rena re bulegile matlho kore re bona rena tsela nna mo gae re ba Sotho re ba Pedi a ke re o mollo mong o difarile ka eng
ka lenyalo ka lenyalo Oh, so Ka le lenyalo. qetela le bua di-culture tsa banna ba lona. Ee. Ke a le botsa bane ke a utlwa mong bua Setswana mong Sepedi o mong Sesotho sort of. Okay. wa bona gore a re culture e one gore rena gore ra pedi batho banna ba rena Oh, le ba qetela. ka Oh, my difference so ya no go le someone e ja go boima madio gore sa tšo re lokišene mare gore sa tšo re lokišene sa le kana no ka no tsore ga go wa lo go ya lo tše di tlotla go rena jalo di ya ko baneng ba di tla le ko baneng ba rona ka bana generation to di generation jele banna ba rena ya le kwa tere le ba ka jele re le ura tšo gore re butse matlho jalo wa bona ka no sa tse gore re mo pepenene sa tsena re mo kae ya no ka nya gore a leboga ge ba kgonne gore na ko ngwe ba tle ba re thitša le motho le gore ka tla re bontšha tsela Okay. Ngizocela niwaphuze noma ningawaqedanga nje. And okunye ngizocela ukuthi kodwa sisazoxhumana. Kuzomela ngithathe inamba yini. Engizocela ukuthi uma ngizoqala ngizokwenza lo msebenzi engizowenza ukuzoniqinisa. Ningambizi lo mamkhulu. Okay. Engabi khona angazi engathi nje ngaba into eyimfihlo ezokwaziwa yini kuphela. Ningalokuthi nimbizo oba kuyobonakala yonke into. Okay. No mama lo ngisho kwenza umsebenzi la utshontsha ngisho inyongo. Siyabhaka. Nkosi usenzani lezi inyongo lo muntu wesifazane? Hayi man. Oh. Hey. Wenzani ngazo mama? Hey uganile lo mama. Hey. Makunomsebenzi la ekhaya. Uyena umuntu ohamba phambili. Yeah. yeah Njengomuntu Njengomuntu oyena omdala. sesele phakathi kwekhaya umdala. Uyena futhi ogangayo. Ipasope impahla ningayitshini sinomi kanjani. Yeah. Khosi lo mama ucosha nje. Mayithola nje ithuba. Awesome. ukuthi mangithwala ithuba ngiyana khona Bayithola nje ithuba. Uyalisebenzisa. yeah Ninganeki izinto nilalise phandle ngoba lana ngathi akunamaphara kodwa iparaleni lo mama. Hayi ukuthi uyatshontsha ufuna ukusuke nje efuna nje into yeah for Hawu siyabonga mama. hayi nilimela mara siyabonga sometimes kodwa nizodlula lizovula amehlo namhla lizovula amehlo ufana nobani. Yeah. re a leboga la se Yo hayi. So gogo, ngina ngifuna ama viewers we Street Journal na understand. Ngikuzwa uthi amadoda wabo abalalanga ngendlela right. Ngifuna nama viewers understand. Angithi wathi abalalanga ngendlela right babulelo. Usho kanjalo gogo? Yeah. Ukubabulala kwabo baba yenzeni? Ku is uyabona umuntu mayengagulanga avela asuke nje avela sisakazeke phansi okanye omunye kusethule lo muntu lo usuke eshawe ngesilwane usuke eshawe ngesilwane nina nje abayeni benu ayikho into eyenziwe bashawe nje ngesilwane nje bebebulawa nje isilwane yiso futhi esigijimayo emagcekeni ngoba sometimes ukuthumela sona Obabulalwa isilwane amadoda wabo. Isilwane senziwe yiwo ilo mamkhulu wabo. ora habone bonetshi wa bomu so ke silwane fela Isilwane. Okay gogo bengifuna ukuthi ama viewers Ngoba understand. unyaka nonyaka befamily landelana. Ngibona kanjalo. Ubebashana isilwane. Yo. Bebashana isilwane ngamabomu. Okay, umuntu omdala gogo umention ukuthi ngaphandle kwama camera kumele ubenzele intambo egreen, yellow and red. Yigida lithini ngoba ngisebenza ngalama case. Ngiyayiphotha intambo. Ibhidana ngithi bayibiza? Ibhidana ni. Angazi bayibiza kanjani mina okay. When you support, okay. Bengifuna ukunderstand nama viewers understand akhe batla bathu ba ngomfo ya wetsa la bawusisa. So uthi okunye nyeke usakuvelisa ema camereni. Ngizokuxhumana mina nabo. Yeah. Asisekho isidingo sama camera because usemude umsebenzi la. Gogo umention something wathi wena umamkhulu wabo mabayenze umsebenzi utshontsha inyongo.
umsebenzi wenyongo kahle kahle mina ngiyazi ukuthi ngifuna udress aba viewers street journal sesatsibe ngo inyongo kahle kahle important kanjani and nabo mhlawumbe mabayenza imisebenzi bayifihle kanjani bayiprotect kanjani maybe khona umunye umuntu obhekile ku street journal uzwenza umsebenzi nakazi ukuthi inyongo kahle kahle mele ayigade important uthini kuye ya inyongo kumele ukuthi nigade nesikhathi esilandelayo inyongo baleke kakhulu because makwenziwa imisebenzi inyongo yona into eqala kufanele ikhishwe ibekwe because inyongo ihambisana nedlozi angithi nabantu abadala uma kusuke kuhlatshwa nje inyongo ibalekile because kwezinye indawo iyasetshenziswa makuthiwa kufanele nigezwe mhlawumbe yabona niyageza ngayo because ukuze kubonakala lo msebenzi wenziwe fana nokuthi makuthiwa nizofaka isiphandle mhlambe kuhlatshwa inkomo kufakiwa isiphandle yabona inyongo iyangena emadlozini inyongo baleke kakhulu inyongo umuntu enganicuya enibulala eniqede ngenyongo nje ukuthi benikade nenza umsebenzi ngenyongo okay yabona enganibulala niqede ngayo inyongo leyo ashintshe njoba nje kumuntu omndeni owenza lento ashintshe ngisho amadluza aniphambanisele esebenzisa inyongo okay so inyongo ibaleke ngalokho okay so umuntu omdala ngicela ukubuza wena futhi gogo ngiyaxolisa mara mina ke observant ke rata ushela so ke batla di viewers to understand o kentse dintho ene mama o mentionile hore lona le ma Christian hana bua ka ditoro ne o sa motshepo so o tso di kentse kae emshadweni wakho maybe buhlalo le dithapo kwa kerekeng nna o se ke tshole site la monna ha obane mama o itse ha bua ka ntse tsone le sa motshepe wena le uswago so ke batla o tseba go se ka wena o le motho di kentseng o tseba ke ntse sebetsang o di kentse kae le site ko kerekeng mo kerekang ni kwetse mo kerekeng mo ke kerekang okay mo kerekang gona go for you chireletse or for you protect yeah pele monna ha wa hlokafala kapa already asa hlokafetse already sa hlokafetse okay motho ra gere tshibona tso ka sa tsona botse tsona o ja ba jile ke eng ngere ya no ka a man go re go so le nna ke ska dula fela wana ga le ka di protect le nna for na go nna kona go ke tie le nna na go le tse dietla di ska di sa fitla mo go nna moki na go di fete mo go nna moki okay motho mo ke le buang batho ba holo tanki batho ba holo ke to rata fela le leboa ore at least after mo itabele se tlo sala ka lona le gogo nombula because of mise never sa yetsa di camereng but ke rata o leboa le lona ha le confirm ile ngtho tsa di buang ke nnete ha le jotsa ka bo mamgolo rona lo nka dinyoko la dumela le jotsa gore le mme wa lona na hateiwa ke le utlwile ka baka la hore ne ba sa morati o nana le di chelete le motho a fola because of anyetse ba senya seo ke bo osi ba hae so ke a tshepa gore after mona ya ka tema le lona e fella mo but se tla qhubeka le gogo but ntwe ke ratang kore le ha ntse e fella mo se ke tsholo ha hore ke tlo lahlela fela ke tlo dula ntse ke ba le lona mara never sa hla di camereng hoba le gogo a sa batla e hla di camereng so gogo go botsa something lena le bana batho ba holo so ska le mama ha ba entse so ntwe ka se affect bana ba bona or ha ba etsa so sentse o kwala nabantwana konke ukuthi babe safe ngoba ngiyathuka mina if umuntu angakhona ukuthakatha umntana kasisi wakhe shuthi mangikhona ukuthakatha wena ngaze ngithakathe nenye anything ephuma kuwe nje inzalo yakho everything ingayidemolish so ukhona lapho kwenzakalana ya ngicabanga ukuthi ngisha abantwana banizokwenza lo msebenzi abatsheli abantwana ngishabe uqobo bengana ngithi niyazi ziyaxoxa because kufanele kwenze mistake lo mama bekhona akadinga so kube ifamily thing ya kube nje yibo nje kanje ishenganeni bengasho ukuthi so gogo because of thina lana sise emakemereni angifuni ukuthi ubize zonke izinto lo msebenzi mawubayenzela omama umsebenzi wokwenza ini umsebenzi ukuthi sizobe sicela eidalweni ya ukuthi ngoba lo mama nje obemdala usebenzisa asebenzise ngisho idalo lezo ungabe ziyanisebenzela njengoba atshontsha inyongo nje yabona uzama vale ngisho idalo ukuthi zinganisizi ngalutho so sizobe siqoqa zonke idalo yabona ukuthi isondele ziqhubeke zimvikele njengoba kade zimvikela before okunye ke ngizokwenza egcekeni ngaphandle ngaphandle just la bethela yabona
ngidala gogo nomvula ngokubuza uyazi ukuthi thina ama-viewers be-street journal ayathanda ukuthi bangalalela ngoba basibhekelele and another thing ngifuna ukubabonisa ukuthi thina la asiyenzi buthakathi sisebenza ngoNkulunkulu and siyazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila so uma usize obomama awuyenzi ubuthakathi awenzi next that's why kimbuza in the question so that lelona litokhono understand batho ba baholo nka se le kopanye le batho ba kitse ba ngwa ba loka gogo skale mo bona so una le di-certificate gogo skale mo bona so o thusitse batho ba ngata street journal gogo o thusa manyalo o thusa batho ba baholo ba fetang like I can say o thusa bona batho ba baholo ha ona motho a sa mothusi so o sebetsa le ona gogo thank you ke a leboang batho ba baholo gogo ngicela ukuvali show mina ke batho ba baholo la bonwa ga itabe etsalang hena mono re ya nane ska re fihlile mona ha family ya thulari ore sifane se ba difficult for nna ke a leboa wa sa keng batho se thuso mara le utlwile hantlantlo gogo ore a re hantlantle batho ba monana ba loiwe ke osu wa mme wa bona le ba bona gore banne ba bona ntse ba hlokafala but a re Lady Blue ke tla qhobeka le ona taba ena kantle ho di-camera le ska reng ke di kwalla ditaba batho ba baholo kwa episodeng ena ho ka se bile part 2 ho ka se bane le eng ho fella mona batho ba baholo hobane why gogo o re tsetse ding nka se desi di-camereng why ke am understand because of batho ba ke batho ba sebetswang ke family ya bomama if gogo ntse ding a detsa camereng ba ka kgona bona ho ba pele ho gogo so batho ba baholo lwana ha ibo mathateng a tjena o ska tshaba o bitsa Lady Blue teng for wena ke tlo kgona ho thusa so batho ba baholo le utlwile go etsala eng ke fihlile mona itse ke fihla ka thola batho ba baholo mona ke bana ba motho ska ile bana ba motho ba itere ba re banna ba bona hantlante ba hlokafetse ka same date le same month ka February ka di 12 mara different years meaning o hlokafala this year o mong hlokafala next year monna hae wa last born o hlokafala selemong sena a re so ntho en stressang haholo kore Lady Blue ba re batho ba baholo ntho e stressang haholo kore why banna ba rona ba hlokafala ka matsatsi a tshwanang so lucky kore why o so bona o mong moholo we nele motho bontshwang itsa bontshwa jalo a re o na le rang khono le mamang ba mo jwetswa re mo hona le ntho e seng sharp mabapi le banna ba lona that's why actors a re bitsa re street journal gante vele itse ha re fihla ra fumana hore ke nnete banna ba bona ba bolaiwe gogo gore banna ba bona ba bolaiwe ke selwane meaning banna ba bona ba ba romelletse ka ntho ya ba bolaya hantse ba robetse ska le bona banna ba bona ba yentse banna ba bona ba qetella ba hlokafetse le lona batho ba baholo ke a le kopa ke kopa linkeng ditoro le di banks ka ntho important ditoro di important ditoro di o bontsha bophelo ba wena ditoro di o director ya kae le ska le bala mo follow ko Instagram TikTok ke Lady Blue #baby ko Facebook ke Lady Blue baby batho ba holo pocket broker ke kopa le lateleng le tlo kgona ho seba go hwetswa jwang disente ke le rata ka ofela batho ba baholo I'll see you in the next episode a ke tlo kgona ho tla ka part 2 bane go go bitse ntho tse ding a ka se ditsetse mona mo camereng e fella mona e ya rona tema ha ona le mathata o feel gona le ntho tse tsalang bophelong ba o tse pete Lady Blue teng ke le rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode yes baby